sinaro pandal bisi kai bani film bisi tome rokno kojao joto no kisah hadar khangaina ayang sini borokna sini manoyo okra sumho bor joto hadar kisuja sini bor wibaksa hadar khangaina ayang liget pita rasuwa baike o bani film da habrena kami isi joto hadar Pendal bisu tomero, kai pilo tomero, no koyo, no, joto no yang hadar kami kesana. Tabuk sini 22nd Christmas Banito kita pakai yang saya wana sini program Reverend Dr. Johar Mian General Secretary BBC Sanata. Oi, kakak, siar ka siar ka. Halo. Jadi, duka sini 22nd Christmas balik, apa kita rasuma baca seni rezakal, tapi sini stage of aye, banner ambil kerja. Second Christmas balik di banner ambil lainai वो श्री सर रेवरेंड डॉक्टर कहरा मिया Simul. Zoom. Tangga ke kemah.
di bagai setiap hari pajak abang bagai sebesar General Secretary Bawa Tahu ambil pajak Japura ambil Jawa semua jodoh kemero bahu dia apa kerana boleh baik kaya kalau boleh jawab boleh bagai kalau sung ini boleh second time Christmas morning kumul baptis pastor circle SNBA TBC lo kalau sung ambil kenal benar lo sudah berapa kalau mana Put night, banner number night. Let's see the banner. The 22nd Christmas morning, 2024 theme. Folk Mom Owei Chili Bisingo Tumpeka. John chapter 1 verse 14. Organized by Kumulong Baptist Pastoral Circle SNBA TBCU venue Humpui Academy Playground TTADC Headquarter Complex Kumulong. Date 12 to 14 December 2024. Thank you. Baik Susano, tahu kemajuan samping ketar bersengai, sino maniko saya mapukan terkemana, samping ketar bersengai sebagai Honorable Chairman Musan Jagadish Department PTA di sini, bono mojarano, ya pajau. Tahu jati ketar mesengai yang sama orang lainnya hai Sapiro Musang Jagadish Department Honorable Chairman PTADC Jojoto Pasalayana jati mesengai yang pedal Tolero Jojoto Pasalayana jati seman lagi sakawo sing ya para khoro bhai ya khoro bhai na bhai Siapa bangga supaya Yesus Kristus itu pohon semua balik ni memang program maksud satu mau Union ni General Secretary Dr. Reverend Doharam Riang tai Phaisok Paikaro sini Reverend Devguru Jomatia St. Paul School ni Secretary tai Phaisok Paikaro sini oro Tripura Theological College ni Principal Reverend Bisu Kumar Deborma tai dinio pandani Chief Guest di Sabi Paimansa Paikaro sini Honorable Chairman
Tripura Tribal Areas Autonomous District Council bini loge tongchini madam tai aro asojak tongchini o Khumulung Baptist Pastoral Circle President Dikon Ranjit Deborma sabo promno risa demani bisintei sing lamsomnai tabo kuila risa nani bagai sini o Khumulung Baptist Pastoral Circle President na kuila rigwana amani pore sini inaugurator api tanai sini presiden na sekarang Abang ya bola sini ini inaugurator kamu sini division GS Abang ya bola sini council chairman honorable council chairman tai madam na Bila sini council chairman sini sarna tadi. Sini madam no boleh deh. Tahu sini yang sini Saint Paul secretary. Tai sini ayang sini Bible College ni principal ayang nara tadi sini Texas Samung Toko Tapos sembong memang tubuh ya panai sini asarama panai punya sini opandani chairman sini Dikon Ranjit Deborma mana ya panai bagai sisa hai ya pak pro panai sini Melanie Memento tapos sini inaugurator sisa Dr. Reverend Dohan Amriang dapat problem dari sini inaugurator sini chief guest no tabok sini yang sini madam no tadi sini yang sini Saint Paul secretary dan sini Theological College ni principal. Tabang hai sini host no jora yapari ro sini joint campaigner Melanie hambai. Mereka hambai sini bagaimana no? Hajin ke sebab semani jero jadi korang bayi, kamu korang kenalnya. Mojorano yapari ro Dikon Sosindro Deborma, tai Mr. Robindro Deborma Sarinda Tamnai,
Khumlung Wathani. Jung Jaduri Korang Bakir Sabung Kenalayan Finish for Subanai Sumui Korang Sarinda Korang Bake Aku Rabindra Bojagawa Tongnang Kisah Korang Khnai Tongu Pasang Khajani Rabindra Sarinda Tanai Sarinda Tanai Rabindra Actually, special guest, Mr. Kamal Kolai, Honorable EM, Private Welfare, Bhai Sapanya. Sini Kakuk Rabindra, Sarinda Tanai, Sini Borong Genang, Mr. Kamal Kolai, Honorable Executive Member, PPADC, Tribal Welfare, Health Department, Tourism, Bhai Sapanya, Sarno Buskan, Daiso Kana Nibagi, Dai Bonos Sinimo, Rubui Borong, Yakarmo, Renan Bagay, Silicon Miner, Barekni. Tabok sini asar no rinai sini honorable EM no bisa mana bising teh borong kanan balik. Ada sini apa problem na? Ambai. Great. So tabok jatuh korak lekir sabu. So kenalayan bini tim Bhai Sapanya. Halo, halo.
sekarang dari korang Korea ni sekarang jodoh palke yapa korboy bono daishur lena daleke resapung kurang koroksa leni sirisabo hello Mayole kaimani balini sabai o patole bunai bantai o tini pandai ko phai no nai khabar dau hambai khabar dau hambai khabar dau hambai khabar dau oh hambai khabar dau hambai o ta purba o purba Nai cái chỗ hamari mani bagai Christmas holi tuaya mang cái cần không bay luôn cái chỗ hamale kisani có việc o chỉ xa đồng có giờ đâu chỉ xa đồng có giờ Olang abo bono kuy bono Nai binile bisise kaya Kale panja dela kebo Takrobai bukurabai Mutanja dela kebo Oh mutanja dela Ota prolanga busavo bumum komse kathang kathoi dumai nai olangale busavo bumum kurike honi kulo hanai kuje yereng sijo bagalo nai nege takurabai Ola mai kiti kadene lamapagei Ota puro kadene lamapagei Nai kadene lamapagei Kulo kulo manai takuro gat Ota puro no Ota kuroga, bukuroga, takuroga. Siale nagane, langkai kabode, langkai kasile wonu. Ota kuroga, bukuroga. Nai Osiale nagane langkai kabode langkai kasile wonu Ano haye sabirmanai takurogai bukurogai habale khutlai wake bagano puriyakati dijadeli Omai mule busle kusoja puro budro suyan Nai
부르라 부르라 가방가 완성이 가방가 비밀이 따봉이 졸아야 돼 따봉이 졸아야 돼 부러운 가비레 마선이 하루와 살아요 엄마여게 거기 맞더라 가부러마야 거기 맞더라 따봉이 가싱레 가토와 도로마 저런 오다분이 저러야 돼 다분이 저러야 돼 대포로군 슬랄레 시슬랄 유가 흔제부 가방 거불러 저런 너가 버텨줘 저런 어부를레 시슬라여고 흔제부 나의 와서 그마여 저러요 고르비야 저러다 그러고 다 그러노 부르노 가방 멈춰주냐지 어부부디에 시조 가방 멈춰주냐지 어떡으로 드셔주시네 까만이 간다이 나의 어디 시세 공룡 사발 팔펴봐 하는 한약하기다 저거는 구멍 말게 Belai kena hampai maruh sini. Borongla di kawan sasundra tapi tim roka. Jadi korang lagi korang tuin baik. So, desabrai sunak kesan dekat. Belai hampai. Dah tadi sehingga kasih yang formu printed. Nenek tu mari bagai bisa bumu kasar baik. Sini korang kenal sini sir. Honorable EMO. Memang dari Malaysia, abang abang nak tham sini sabdis siapa tadi sini asas lo, memang tu sini Christmas balik minggu mana ya tak? Siapa orang yang jatuh? Jadi masalah langsung sungkok narikmu dongai Reverend Malik Gabarma KPPC Sri Kumbung Baptist Pastoral Circle Secretary Guru Mojarano Yafazo Siapa berada ini mau balik bukit ini memang tu yang harus membawa sini asas tentang tahu sehingga perkorban ini jodoh financial final sini permenang ini second time mulai bukan itu 2020 jodoh hasilkan apa dia orang kok siapa punya biasa sebab single panito naik korna bagai narok ini
abo sini bani musangmani ang beliau galai hambai rei khaka hambai te yasak namu sunggo dinini sini inaugurator Reverend Dr. Tuhrong Liang GST issue abuna kariko oro sungai basa kaimanga kaya dinini borong manan Chief Guest Mr. Jogdish Devarman Honorable Chairman PPADC te abuna kariko sini oro special guest sungai kini tongo Mr. Komon Koloy Honorable Executive Member Tribal Welfare and Tourism PPADC borong kariko tiniwo semua failo gitu faye sini pandano musang romani bagai antego hambai marwo Reverend dia guru Jomatia Secretary Central School issue te ala jate semua faimanga kerja semua logi dengan bagai Reverend Bishu Kumar Devarma Principal PTC issue borok joto semua ini semua kerja naik kopi borok aku lagi sini pandano musang itu ablo karigo tinoro kohma joto hasagana khajaro tongayo joto opangana musangna bagai musumung lopung bace phanyai sini koya tingro saruni bace musangri kongai tai ablo karigo joto pai khal khayui o sini nyalana musangna bagai joto khajaro no ani khakaham ya paro de khakaham bayo ko ya sasogo nor promane sindalai khas rango senior 22nd time Christmas bani 2024 nor kaham kheno na thok eri ro halai ro kai cham ro kaham tu bui sini odre pot sa borok sam ro no tu bui halai ro obo haje tai ro kabang ma sini bookstore dongo borok hanyo kaham ge bormi boi rok no sago boi halai musangri kono te oro sini showroom mingi ko thane borok no hanyo yasa sago buskamo sunu ka mundai te khana ro sunu khai tongo ni khawo sini muhin ro company ni bo borok no hanyo ang advance khata hanja karo jete khebo samung nung halmu te oro pandawo khaimanjanai nialawo manjanai rokno ang norok tono khakaham te hamjakmaya parot asu sauni ang tinio barasake norno hanyo hai hambayo paithak jora sini nialawo norok manjadei enjoy khadi te sini joto khajanai tongrokno sini information center tongo borno suwanai borok bai norok turui tongi sungguh zaman sahaja masuk nor sini o nialao kaye naik kogloi aham kaye pairi mosokangi angkai ko pai thero konyai orok khanero nogo thanibo sini nialao naro o tai ko nor ni kisi song no bi borok no o bogoi tu khane bagai norok no se onyargo joto khanero no sini bukhani hamda ma hanyo haya thare ini ani o welcome address no orang nomor kata hambai hambai sini sana kajeng ke semua orang sini jadi siswa yang rakno staff ng council staff na ibagai jalan orang sini kaya tindo orang ni staff mo present tayo
Hello, hello.
American member was super Jadi most of our meetings Gokthai Kenaramu Chini Boronguna Honorable Executive Member Trevor Wilker Muslim Gopal Kolar Kono Mozamina Javansa Kaham jatanono bisi khonoi bisi khayo aina haiseng kaklaibo khomulung amsayo naitotho tongtotho Christmas bani ter mamlai philujaka o Christmas bani na je luaji tongnai Sodor Baptis Orni Tangkrarok Sodor North Baptist Association TBCU Tai Jotono Noro Tangkrarok Dekai Manda Kanai Reverend Pastor Desi Noroni Sini Pandano Puidani Bakat Moksian Syairinai Sini Borom Gana Iki Edisi Chairman Jogati Devan Masa Jotono Ani Baik Hangenai Merry Advance Christmas Tai Kapange Hamdagma Shivaya Pame O ang muito Congo tabo 22nd hotel non nugui Sara Tripurao eje chamong te traditional food festival mane oro khomolumo prothom oida Chamunter traditional food festival সংগ্রাম নিয়া বলো সারা ত্রিপুরা তাবো বিশিকবাং মানকা traditional food festival সংগ্রাম ও ক্রিসমাস বাড়ি নিছে আং মইতো তঙ্গো আং আফরো মিডিয়া খাই দং তাবো সারা ত্রিপুরা নো traditional food festival ও খমলুমো সংগ্রাম নাই Christmas bani ni sini chamong nongmong kai sini traditional ornaments traditional costume rilo bahino tabo juda juda thayo thajari to jodio obo sini o sarkelni o amchani Sodor Baptist Association by Obo Sengjafano O Bani O Tongmong O Tongkaham Tabo Sara Tripurano Serenglai Kaham Kaisa Culture Food Festival Ro Bani Ro Ageo Heke Songsaja Tabo Kobangma Jalano Songsaja O Bishiprum Khomolung amsayo ob haikini naithato tongthato rokablung ni bisingti mosalai ni bisingti kaisa food culture kaisa tongthato khalok bisi brum songsadari phaima bai khomolung ni kaisa pumung katal ke kaisa kaham amsai tongthok amsai naithatok amsai ke tongkachang ne amsai
어버신이 작은 바이럴 통해 가요. 빈 살아이자고 저라 살아이자고 진이 고물롱 나이터 오늘 우리 바이럴로 진이 뭐라고 뭐하고 하는 살아이를 옹게 바이럴 저도 진이 너파는 미싱어 깨보 힌두 깨보 크리스티안 그방마 난 비달 빨래 먹는 빨래 레이터모 깨봐 까보신 저한테 어자라고 진이 뭐함자요 빨래 나한테 저걸 먹는데 그노 진이 미싱어 깨배가니 와라이가니 아바 해몽 샤파는 말이지 그라야 또 똥차는 진이 몽 샤파는 진이 미싱어 하러 가져가니 너무 까보고 하세요 이야고 Borong ang jo tonon koina musu Hindu kene entun Kristiyani tone entun Kabo o do phano piyong nani o do phayong nani do phani madra rokno sakak nani do phani sireng rokno sakak nani do khawo tabo sikla rok tongmung hamyo tongmani chini do pha buibe siklungari tongmani obo rokno chung Tisha 어버럭나 좀 우람 사사기야케 꼭 살아야 하게 어버럭 정품 소모의 파노 오 이역문이 약하기만이야 아무리 봐도 너뭐 가만히 다이어파 농촌 그런 몽니 다이어파 농촌 스쿨 college university 용지 political rally 파 농촌 예사 자가파는 좀꼭 사비 চিনি মেসেজ চিনি ধর্ম ন প্রচার খাইমানি লগে লগে পলিটিক্যাল প্রচারনি লগে লগে কুমুনি লগে লগে 10% নিনি ক ও দফানি থিনানি চিনি কাকো বুকুগ্র চিনি শেলেং চিনি কেসে কেরেং চিনি দফা উনতং জরানি যে হামিয়া মারি 어버너 약간은 이게 못하나고 디시플린 가서 못하나고 디시플린 가서 뒤돌 날 보돌만고 오 보돌로 롱카 타보 서더 노트 바티스 애소시에이션 하이 어펙트방마 보돌 동고 오 못하 동고 오 못하로니 비심들 진이 디나니 백그랭제 시클리 파이네 제너레이션 러너로 제바베 뒤돌을 যেভাবে ধরো লামা ফুটবো টং থাতে টংদি টং মুং কাহাম টংদি টং মুং কেসে কেরেঙ্গ তা কালাইদি টং মুং চামুং হাইনে তা চাদি অবদির চিনির সামুং কাতাল ফাই টং মসামুং কাতাল ফাই টং কাতাল সুমুং কামুং রক সালাই তুই থেকে চিনি এই প্রাসানি বিসিং চিনি বুমুল রঙে বিসিং ও মথারঙে বিসিংতে বেলেখেনে খাক সাঙ্গো বেলাইখেনো 너무 나이터고 뭐고 몰라요 좀 아버노 이게 오 사문로 데이부 진이 비신고 못하름이 비신고 개세계는 거꾸로 똥타너티 더머너티 디크라서는 비신고 불라이 떡라이 깡라이톤 파이디션도 파노 바이디 스강가티랑 탕라이 스강 진이 개세계는 로노 바이디 스강라이 어버노의 진이 티랑이 이망 চিনি থিমাংনি কত নাহারমুং সকাইলনো সুরিমুং হাইমানি বিসিংতুই जों मतायरबनो लब लाइमानि बिसिंतुई चिनि बिसिङो जों तंमु काहामनि बिसिंतुई जों बा फानो बसकां खासिङो सकां लांगानि हिंके चिनि बिसिङो डिसिप्लिन मानिलायमु बरम रलायमु ओ बरम रलायमु अब हाइमो थारबनि बिसिंतुनि सम्भवमो आबन बलिन आं बेलायके ओ एडभान्स मेरे क्रिसमास जतन हाइना हाइया फारै हाइदि ओ बिसियो बोचों तंकसां तंलायनो काहामके तंलायनो जतबाय तंथका थखै काइकनि मुंनो जे लबलायनाय जे सेकेबो जों तंथलायनाय बिसिका तामबो जों तंथलायनाय ओ कक साइनो ओ एसोसिएशन रत्न आं हाइना हाइ हामबाय ते खाका हामया फारै आनि ककरो मथासिनो जतन हामबाय Hambai sini program samno tampari ke dene kaham kop thai leke sini khak sang leka
Taiba suma muito claro kaje sabaram sin traditional food ro abo borom sin sajaka wa abo ko muito claro mani bagai sesama te berita sampai malu. Tadi mojrawa sin program sedang ditang lain tabok sin space kenawan borom menang Jagadish Deparma Set and PTADC Sano Ozano Joraldo. Komulan Baptist Pastoral Circle সংসদক তিনি এডিসি হেডকোয়ার্টার Komulan Kompoi একাডেমি ধন্যখলাও ক্রিসমাস বাণী Niakeba Christmas Day 22nd number 22nd years more bani tini chengsai demani mo salo chengsanai innovators tini TBS Uni General Secretary Dr. Reverend Honorable Doharam Rian Sir Abamaro Tirinije Mo Pandani President Orochini Deacon Takur Kokora Ronji Deborma Honorable Ian Harry Komal Koloi Tai गोबां मोजां सभा आसुक दंनाय गायथरदिन सामंतां दंनायाव हाई अफिसियल्स दिनाव गथुमै दंनाय जत दाखौ गाहाम बखौ गाहाम खालामखानाय दंनाय म माइकनि बालिखौ फायनाय चिकन कत फालनाय लोक बायनाय लोक नायनाय लोक मीडिया पार्सन आरक्षा दफ्तरनि अफिसार थाय कर्मी बृन्दर म खमलं नामथायनि जत दाखौ गाहाम बखौ गाहाम जोङो म सानजादाराव फैला आं खाजानि पाइपलाया हामजानो याफारै Advance Tiba Physical Trim Merry Christmas Apani Hamaitai Pulmong Yapari Ango Ariko Barasakana Sawi Je Mansak Ang Taku Kaham Buku Kaham Jono Kokasanani Chaitoknai Komulan Tini Tibrahaskewo 32 বছর রমই খমলনি আয়ু ম খমলগ 22 বছর রমই ক্রিসমাস বাণী জার্মানি মোস্ট প্রবাবলি অবস্থা খাজাকা 2002 রকম বিনি Vision, Bini Naharmun. Of course, Lama Kolok Tomnai. Mojagatini, Mo clear Simon. Christmas Bani, Side Kaisha Bani Kingnai, Tai Side Kaisha, Kaitornobo Lobnai, Kaitorni Kotoma Kahambo, Salainai,
गोबांमा बिजन नाहरै मजे त्रिपुरा हास्टाव ताबो चलि फाइमानि आं खाखायो तरक तरक year after year decade after decade अब डेभलपमेन्ट नि दङ अबनि बिसिंसै सुदु मुंसाया आं खाखायो सुदु काइथनि कक्सिमि बिलाइनाय हाया म मथारो म पास्टोरेल सार्कलनि बिसिंसै साकनो फियगनानि दफानो फियगनानिबो चाइतो गइतङो अब आनि बखावो 100% कन्फिडेन्ट दङ ताखुरो बखुरो पहिला 1992 1992 सालाव एडिसिनि हेडक्वार्टार एडिसि आमचायो दुबई फाइपुरो हास्टेनि फर्मार गभर्नर रघुनाथ रेड्डी हास्टेवा आफुरो फर्मार चीफ मिनिस्टर सुधीर रंजन मजुमदार हास्टेवा कैबिनेट बदलनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन लेट चिनी बरमगनां दशरथ देव 92 of course कोनो कायसा बदल कोनो कायसा मथा बिनि बिजन दंमानि म बिजन तिनि तिरक तिरक सक्सेस नै दङ म तिनि बाप्टिस्ट पास्टोरेल सार्कलनि बिसिंथि फानो हंतों ताइ कबिनि जेसा मथानि बिसिंथि फानो हंतों अमहाय बानी खायमानि महाय बानी खायनानि तिनि जों जे स्कोप मानमानि अबबो कायथरनिनो कायसा नाहार मुंबाय कायथरनिनो कायसा आशीर्वाद बाय जों तिनि सक्सेस जों दङ खमुलंग पहिला हटेल खुलुमनाय आं बुंसालिया खमुलंग पहिला बेकारि दुकान खुलुमनाय मनोबा आं बुंसालिया खमुलंग पहिला दुकान होनाय जों सिनियो तिनि 32 बोसोरनि उल खमुलं तुरक तुरक बिनि चेहरा पाल्टगै दङ परिवर्तन गै दङ अबनो जों नायमानि बुसकाङो जों तेबो कत चेन्जिं नाय दङ बुसकाङो जों तेबो कत सिनि 100% जे राइट दङनि म राइट नो जों सानै दङ अ राइट नो केवाबा नखला नखरै सानो केवाबा नगा आचुक्तुतै केवाबा प्रेयार खायमानि बिसिंसै केवाबा जानि जानि विश्वास थांमानि साक मुख जागिया बंनि थानि सानै जों दिनै आगो गै दं बनिबागै आं म हाइटे जिनि त्रिपुरा हास्टेव बानिया खायनाय रखनो अब कैसा उत्साह रु बरंनो एनकरेज खालायनो आम देखा तुरक तुरक जों आगो गई माथांनाय जों साइमानो जत्तनो साइमानो अर आं कोनो कताल खायै केबनो एडवाइस कताल खायै आं केबनो घटना खोनानानै अब आं चाइतोगिया रिपीट खालायै रिमेम्बर शुद्ध मुतु खालायनानै सिनिसे आं साइतंगो हायं साकावो जे कोनो दफा बाणिज्य बायनोबो बिनि प्रभावनो बिस्तार खालायो तिनि भारतबर्षआव मारवारो भारतबर्षनि कोनो जायगा बात करे थालसरा हाय जायगा सामलुनि कांचनपुर हाय जायगा यांगधर्मनगरनि बालिदुम हाय जायगा कोनो जायगा बरक बाणिज्य खायनाय नुगिया आमते करे बरक तिनि भारतबर्षनो परिचालना खायदों
যিনি ভারত পইলা যারা আরো শোষণ খাইনাই শাসন খাইনাই বরগ কাইসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোমং লুইসি yang chini পশ্চিমনি চিমি ইন্ডিয়া ও হাবই ভারতনে তিনি বুসুক শাসন খাইলাঙ্কা কাজে অবসারা কোন উপায় করে অবংখা মানি মেকিং কাইসা প্ল্যাটফর্ম বাণিজ্য স্থান ব্যবসা রাং স্রামনানি ভারতনি गोबां इकोनॉमिक्स अर्थनीतिविद जना कैसे चुंगो माना जागो जों बाहायनो जों दाबो रुंकुखा अकग्या सुरुं दंखौ जेसा माने इफानो बेनि कैसे लिमिटेशन दङ लिमिटेशननि बिसिंगोसे नों बेनि बुथाय माननाय आं बुसानो 3 বছর नार्सारि फरिवै आंनि बुसानि अमर 15 বছরनो आं डाक्टर इंजिनियर जे खाखायमानि अबंगला डाक्टर इंजिनियर एजुकेशनिस्ट जे कोनो अबबिनि जरा बिसिंथिनो फायनाय काजे तिनि जों ट्रक तिनि सामरक तिनि बिसिंगो सेभिंग्स खायनानि टेनजन संस्कृय तिनि बिसिंगो रांनो ताम होनाय बनो स्रामनानि रिंगिया बनि बगिनो अखरा साखरा सालांमानि इकोनॉमिक्स सालांमानि रां स्रामदि रांनो बारदि मो बिजनेस बहायनो मानि सार्कुलेशन चिनि बिसिंगो मो रां ताबुक चिंगरो हेडक्वार्टारो दारा चिनि एजिसिनि एम्प्लॉइज दंमानि चिनि अरो इलेक्टेड मेमडिसि सीएम चेयरमैन ईएम दंमानिबो बयबो कामखौ वानसनो दरकार जों वानसुगो अबनो वानसुगिनो आं गुबुननि जागा दङै मास 15,000 20,000 रां सबायमारिसाय अर क्वार्टार दंथै खुमुलंग जदि 15,000 रां सबायके उ 15,000 गोबांबो बरं यागनो हाबनाय आहायकेनो रां स्रामनानि नांगौ आं मो बानिया तेर खायमानि न बेलाय बेलायखेनो आं जाजागौ आं तिखेनो कन्टिन्यू खायै नंनि बिसिंथिनो तिनि बिसिंगो ताबो बानिया खायनानि एनकारेजमेन्ट खा एबं ताबो नुइ दङ बिनि फसल बुसखांनि तेबो बिसि गोबां मानि उलनो जों मानिनाय पाइथागो आं कायसा कक कचारा मुचुंगो ताबो जोंनि त्रिपुरा राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटिनि जे इनफरमेशन 97 point something % निनि बुसा आनि ताखो आनि बुखुंनि बुसारक बाहाय केरै फेकजांनाय मानै गोबां मा सिस्टेम दैनावै सिग्रारक गोबां मा लामा करवै सिग्लावनो थाइपुं मुसि जरि वै कलायमाहाय सिग्ला जरावनो गोबां मा मानै पक दंमानि सिगां सगै कलायथांमाहाय कलाय दङ अ बेरामनो जों ताखुरक जत्तनो थानसा खायै जों बनो एनकाउंटार खायै मुकाबला खायै जों बनो नारक मायाखै भबिष्यत याफाव हा फाइबो फ्यूचार निनि याफाव 100% ताबुक नांकुकमानि राइट फाइफानो यूथ जकरि हिंगाय जोंनि फ्यूचार आन्दार रोङै थानाय बनि बागैनो म पहरनि जुगाव आन्दारनो पहर खायमाया पहरनो आन्दारनो पहर खायमानाय तरक ताव जों ताबो पहरखा जत्तनो सिबायका फाजि जों तरक जत्तनो दायित्व नावै ताबुक जे फेकमानि मानै नावै जोंनि सिकरिरक लामा करवै जोंनि दफानो जे देरानानै नाय दंमोन अबनो जों कासुलायनो होनै जत्त ताखु काहाम बुखु काहाम
অখারা চাকরা ছাত্র যুবক যত বড় রং আং চবানি কবগো অবনচন মোথাগৈ চিনি শিখরা রংনচন ভবিষ্যৎনি বাগৈ স্রামলাयनो অকক সাউইনো আনি কগনো মোথাক্কা দেওয়াইসা হাইনো হাই পাইফিলাইয়া খাজানি হামজাক মমতাই খুলুমুং রহरै আনি কগনো অরণ্য মোথাক্কা খুলুমকা हामबाय जोंनि बर' सारनो बिनिखा बासारा ककथाय भेकेसनाव खासांखा हाबासारखा बेलाय बेलायखे हामबाय जोंनि अपानि कमिटि केबिपिसि निदै खाखाहाम बनो हायया फारो फायदि जोङो जराव तांसा जाबो खानायना हारलायने जोंनि मिस बिथि देबरमा KBPC koyen bono ojarana lahan bagai koijau
Belakang hambai sini buku no, bini korang hati, mak korang pakai, sunat kakasang mereka, kaitu nologi nisam mani bagai, kaitu monote bah hamari kaitu, bini ketang tungsa go. Pakai kasih majarawa, sini kaitu ni koktai, kenalan bagai thalena, sunno kaitu ni koktai saya kenarnai, bini ni opani ni inaugurator, sini Reverend Dr. Tahura Hurian, General Secretary TBCU, Sarno Ojarada Mahani Bagai, Ojau Mintanio Ojarada Yafarza. Hello. Zoto khna bayo de. Khode khna. Na bode. Nke thaisa abo hlegrana. God is good nke all the time na hindo. Okay. God is good. Tamo. God is good all the time. God is good. All the time. Yeah, ulta. If I say God is good, it will say all the time. If I say all the time, God is good. Okay, that's good response. Balai tong thoi ma tongo tini bo chini 22nd Christmas banik 2024 Khomolong Baptist Pastoral Circle SNB TBCU ni. Ke tini yo bo kaitoni kok sung asu kolke khnalai ya kisah sorkan khnalai bro kisah chong ambu bru mani bagai kok bro kisah yongnai bro English by Polish khalai bro bujina yang asa kayo jong kaitoni kok chini thim monok mani thim najak mani khe johon ek ni chuddo abo khe kok mang ungwi jini bagwino jini bisingo tung phaika joto chungpono hingrana hi loudly khorang koror ke salerana tini thimno ai 1 2 3 ai ke nang sado please sakari 1 2 3 sane kude abo jini thimno sakari kisa khorang koror sane gari 1 2 3 Andar udah mic beri bakong cikon kata. Kok mang ungui cini bisingo tongpeka. The Word became flesh and made His dwelling among us. The Word became flesh. The Word became flesh and made His dwelling among us. Okay? Kok mang ungui cini bisingo tongpeka. Jisu kaitoni kok. Abo chung nogo johon ek chara chung isa ang purne buno. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Kok berwe purnai, kok yapang ni simino tunggu, kok kaitor bay tunggu te, kok no kaitor. Yapang ni simi no kok kaitor bay tunggu, bini yak pino kaitor bebak no senam baika. Asok snamjak mani bisingo bono karwi mung sapano snamjak ya bini thani ose langma tongo o langmano borokni bohor
Christmas tam bagi chung palo. Why do we celebrate Christmas? Jisu asemani salo tam chung palo. Jongbo chini Khumlung Baptist Pastor Circle palo mani 22nd ka 22 Burma ka. Boto banik ni logina chung khayo Christmas plus banik. Kaitone kok chung khananai khnawo ipono chung ব্যবসা বাণিজ্য বব্রব্রনে বাগাই নাংমানি রাং পুজা chung joton nang ipono borokni bagai nangthakmani kokhe nangthakmani mani le sabo tabo tamoi sike kaito sena boro chung je pore mani kaitoni kok pore mani boro chung nogo langma kaitoni thingtongo abo langma le eternal life se jonomni thuya thuiphaya ja abo langma kaito romano abo rene bagai se kaito jisu kristo bo kok mang khawi Christmas salo are bagai abo ebo johon 1:29 chung nai kenugo John 1:29 chung nogo look or behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Behold or look at the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kok borok bai tini salo jisu no bini phaising phaima nugoi johon hai hinoi saka iko higata iko na hardi kai toni bera busa iko na hardi kai toni mera busa sumsarni sumsok no bose ruzuwei talangnai sumsok ni sungsani sumsokno rujitnani bagai se Jesus Christo Christmas asayo bo mangkhape boro the Lamb of God. Look at the Lamb of God mani but the Passover lamb Israel raw to kaitoni bo broni sumsok sroni bagai tam khlai mon broni temple sacrifice morning and evening they had to do sacrifice to wash away their sin or to be forgiven of their sin. They had to sacrifice the lamb. Borok ni sumsak ni bagai jakai to rule romahai salsawa waine morning and evening salsa waine Puan by Sari, Boro sacrifice Makayo, Bera Mataro, but it soon sok Nakrani Bagay. Abole Parmanania, Sapsani Bagasi, all the Sapsani Bagasi. Our Bagano, Kaito in Bagay, Bini Bera Busaro, Mera Busano, Abno Jesu Christo, Jenny soon sok no Nakrani Bagay. Sini sum sono sunani bagai kaitor ini busala sondari sajla Yesus Kristus no sunoro amno Christmas bobo haika asi haika. So there is only one way lama tungsa tungchin bagai lama kaisa tung to wash away our sins. There is only one sacrifice who can deliver us from sin and death. God has prepared only one way for us to be forgiven from our sins and from death. That is Jesus Christ, who sacrificed his own life on the cross of Calvary so that we can have eternal life. Why do we celebrate Christmas? Tan bagay chong Christmas celebrate life. Why do we celebrate Christmas? Tan bagay chong Christmas palo. Why do we observe or celebrate Christmas? So Christmas Jisu asemani sal. So tung thonglayo, tung khakalayo tan bagay. Sini pa nakalani bagay. Bung paimani bagay chung. We become happy. We feel happy. We celebrate.
Christmas because on this day God has sent His begotten, only begotten Son, Jesus Christ, to wash away all our sins. And not only sins, saving us from death. Christmas time why do we celebrate Christmas? Or why did Jesus come into this world? Why did Jesus come into this world? Tam bagai Jesus phai. Bosung saro. Tam bagai phai ba. Ang kisa sai ang phai sinai. The dui tinta bo tam mangke. Tam bagai ba phai ka. Why did Jesus come into this world? Number one is to save us from sin. To save us from sin. And number two, to reconcile us with God. To reconcile us. To reconcile the humanity with God once again, and to have fellowship with God forever. Jesus came so that we can have fellowship with the Father, because the relationship was broken because of sin in the Garden of Eden. So to reconcile us and to bring us back once again, God has arranged this on Christmas Day, sending His only begotten Son, Jesus Christ, to die for us, to die on our behalf on the cross, so that we can live forever. We can have eternal life, the life of God. And why did Jesus come into this world? To make permanent what is temporary. To make permanent to what is temporary. Our bodies are temporary. We will die one day. But if we accept Jesus Christ as our personal Savior and Lord, we will have eternal life, we will live forever. Even if we die, we will live once again. And that is the life of God. So that the purpose of coming of Jesus Christ into this world is to make permanent to what is temporary. And why Jesus came to this world? He came to convert the momentary into eternity. To convert the momentary into eternity. This is the purpose of coming of Christ on Christmas Day. And He has given us eternal life. Abne bagina chung saleka bo mang kok mang ungwe chili bisingo the word, the logos in Greek, the logos, the word, became flesh on Christmas Day to set us free from sin, and became a sacrifice for us. That's why the very word of God, the logos, became flesh, so that our sins can be washed away. Because to wash away the sin of humanity, life has to be sacrificed. A lamb has to be sacrificed. But a mere lamb cannot sacrifice. Bo hani mera bai, mera thui bai chini sumtano sumaya. Chini sumtano sumaya. Bo hani bo prithibini mera ni thui bai sumai klap. Sumaya apn bagai kaitoni bera busa ma bai. Chini papusani. So terang kau sasia, desung kau itu kau kenapa ni? Kau itu jodoh sini sakawo asibaru ni usitu. Amen. Thank you. Hello. Hamai sama kau itu pakai saya ada bagai. Kay chiri inaugural session abo no paitha bahang no thangka jotona na pelai bai chini hai chini nograi no inaugurator president guest no balai ka bai pro o program no kai sang zamani bagai hai closing Chini asa soma koyo bini bagibo sung bani komite ni ngai memento tiar kajak tomo apono ia paknani bagui
जोंनि आफा खालामनायनो जतन हामबाय By this closing or inaugural session, closing kainani thangchinai, ang surimani bising diklainai, omonos pairi relaisinai, ang surinai. Jognoha taisaisa, bebat di bubagra, afakai